Ringabe mo, mixet lock, anong swimming? Ikwa nang may kauraning alti. O talimi, tuloy-tuloy yung plano. Yung swimming mi, meging niya mong drawing. 2, 3, 4, apat la muruguring pabor. Potang mi, tuloy a canoeing swimming. Belak wala king outing. Tambing lamong manandaman ding muting. Pero wanyang isetting swimming. Puro la suggesting alti. Mandang tauli, elaman pala tuki. 2, 3, 4, apat la muruguring pabor. Nyaing gawan nyo, tuloy yung gang ditak mo. Karin la lultoring hanggang tutu. Yang balaing chicharon e bunburo. Uling matamat langan magluto. 2, 3, 4, apat na muruguring pabor. Istong atin naman kanong megluto. Tingabe mo lalo. Busy langan king picture at TikTok. Pero po tarugong luto na. Sabe-sabe lang datang. Pili ng daing hanggang manyaman. 2, 3, 4, pisam saman ding yang pork. Okay batang linaklak ringabe na. Bigla na lamong mawawala. Makaluno siya ruguming megluto. Bandang tauliya pang manos pinggan. 2, 3, 4, makapalangan lupa. Miras no king oras ning pamanutod. Make skandaluying metong. Puri na kanong kayaya mo ing kutsyon. Pero ito to na kanunini. Lane man sharing alti. Badang tauliya pa ing demanding. Penenayan ding metod-tod. Palwal de kanubila. Oy tapin at migising ya. Nagising na chokarela. Alright! Minute-bit de yata. Alright, so thank you very much. Karing support ang karing Bells TV tsaka karing manalbe karetang ngalting Koreanong etang Koreano makata sa presyon. Ito, sana po yung kapusa sa watch. Karing bashers ko yan. Thank you very much. Alright!